Pozdrav svima i dobrodošli na ovome novom kanalu. Ovim putem sam odlučio da vam pokažem kako pravilno da instalirate aplikaciju TikTok za sve one koji ne znaju. Pa da počnem. Uđete u Play prodavnicu, a zatim u TikTok aplikaciju. Evo vidite sami, znači samo kliknete na ovo instalirati. Sada ćemo sačekati dok se aplikacija ne instalira. Vidite i sami, ubrzo će da se instalira. Sve zavisi od interneta. Znači, još malo je potrebno. Evo, uspješno je instalirano. Sada je možemo otvoriti na Open. Znači, tu kliknete. Znači, ovo što ovdje se prikazuje, znači da prihvatite, a možete dole na skip da preskočite, tako da sva ovdje obaveštenja da bi mogli da koristite ovu aplikaciju zatražit će vam, tako da vi kliknete na ovo Agree and Continue. Znači, ovo možete preskočiti na skip. Ovdje kliknete na Start. I sada već dalje, znači, napravite nalog, možete da ga povežete preko Google naloga ili Facebooka ili Twittera. Znači, doma se kako ćete da se konektujete, naprimjer možete preko Google naloga. Odaberete preko Google naloga, znači evo kada ću recimo odaberem nalog. Malo sačekam. Ovdje sada znači tražit će datum rođenja, da ukucate koji datum rođenja i dalja uputstva pratite i registrujete se. I onda možete da koristite ovu aplikaciju. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Pretplatite se na ovom kanalu radi još videa koji će biti objavljeni. Pozdrav, do gledanja.